Iz knjige Godina smrdljivog Martina Miroslava Mičanovića. Tekst Tko sam ja? Naišli su, slučajno, na zaboravljeni radni materijal, dokument u ostavštini prošlog ministra. Precizno, na jednom arku, ispisano je tko mu je, imenom i prezimenom tajnica, tko su mu voditelji po odjelima, odsjecima, kome je nadređeno zgrade ministarstva i izvan nje. Pripremljena mu je tablica s imenima onih koji su zaposleni u mandatu prethodne ministrice, koje programe treba ukinuti, što treba zabraniti, koga mora primiti, zaposliti. Nepoznat je nalogodavac koji ga žustro upoznaje s njegovim ovlastima i propisuje što mora raditi, uraditi, što smije i što ne smije učiniti, propustiti. Dok sluša zgodu o dokumentu već zaboravljenog ministra, uhvate ga žalost i samilost, strah. Sanja da kao nastavnik matematike ulazi u razred. Stoji ukipljen pred pločom i zuri u nepomične i mrtve formule. Zna da ih ne zna. Boji se da će tako do smrti stajati u neznanju ukipljen pred crnom pločom.